Донецк вилаятында агыр урышлар улып кече. Рус ишгалчылары авиация сайысында Солидар, Бахмут, Авдеевка ve Маринка жибарларында қайта ұжымге кече. Баштапның малыматына көре Украина майжилері кечкен күн девамында 7 кере душман ұжымыны урып қайтарды. Ишгалчылар өз ұжымлерін артиллерия ve танклар құлланып кечере. Өз әрбілерінде ажымайлар. Украина майжилері бар күчіні құлланып мемлекетіміздің шарқи сыңырларына мұдафа еті. Украина авиация ve артиллериясы басып келген душманны урып, арқа позицияларында олған сила едеклері ve техникасыны йоқ етмеге девам еті. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та важливий об'єкт противника. Демірден қави, атештен шиддетлі ve әрбір афаттан күчлі. Бөле сөзлерінен Украина силалы құветлері елбашысы Валерий Залужный Украина аймайжилеріне мұражат етті. Украина арби құветлері күні о күн ираде күчіні топлап, Рус ишгалжилері йоқ етілмесі үшін әрекет еткенін айтты. Шымды ишгалжилерге ойле қаршылық көстермек керек ки, кележекте ғайрыдан бөле тежавуз башлатып оламасынлар деді. О арбилерге жесірлік ve ғалебе тілеп, Украина ордосынан ел башчысы олғанындан ғурур дуйғанын айтты. Про що я думаю, а точніше, про кого я думаю у День Збройних сил України? Передусім про полеглих побратимів і посестер та про їхні сім'ї. Ці думки крають моє серце як головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують повсякчас озиратися на пройдений нами шлях довжиною майже в 9 років. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Він залитий кров'ю, сповнений страждань і болю, але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти. Не залишає місця для страху чи зневіри. Украина президенті имайжилеріні Донецк вилаятіне барып қайрылады. Володимир Зеленский қайды еткеніне көре, анда жебенің ең керген қысмы ve имайжилеріміз Рус ұжымлеріні ұрып қайтармақ үшін қиын вазифелеріні бежіре. Devlet yolbaşçısı Ukraina müstakilligi için can bergen imайжилерімізні аңып, қараманларға devlet mükafatları ve bakşışlar berdi. Zelenski Ukraina arbi kuvvetleri adım-adım galebege yakınlaşa dedi. Стійко та самовіддано ви прокладаєте цей складний шлях через звільнення центру, півночі, півдня, сходу нашої держави, через звільнення наших прекрасних міст, Ірпінь, Бородянка, Буча, через Бахмут, Ізюм, Балаклію, через Херсон, Харків і площу Свободи, Краматорськ і площу Миру. І, звісно, шлях до Майдану Незалежності і нашої волі лежить через вільний Донецьк, Луганськ і, звісно ж, Крим. Всі дії ведуть до свободи, всі кроки до перемоги вільної, мирної, незалежної країни. Да 60 Украина майжысы сірліктен evine қайтарылды. Олар арасында Украина арби құветлері, Milli Gvardiya ve Devlet Sыңар қызметінің xadimleri, 58 erkek ve 2 kadın. Олар арасында 15 zabit ve 45 soldat ve serjantlar. 60 azat etilgenden 34 Mariupol майжысы, 14 Azovstal майжысы. Қайтарылғанларынан бір қысмы яралы. Оларға шымды керек олған тибби ярдым берілі. Esirlerinden bir kısmı Rusya territoriyası, diğer kısmı Olenivka koloniyasında tutulайды. Bundan evvel Ukraynaga 49 Ukraina майжысының cesedi kaytarıldı. Yılının sonuna kadar Kerich köprü ile yük arabaları için hareket kapalı kalmakta. Bunu Kırım'dan işgalciler hükümetinde nakliyat naziri Nikolay Lukashenko haber etti. Onun sözlerine göre yük maşinaları evvel olğanı gibi parom keçtinen kullanmak için kunlerinen nevbete tura. Denizde fırtına olğanı vakit o işini toxtata keçenleri o 3 gün çalışmadı. İşgalciler hatta fırtına olğanı vakit yük maşinalarını köprüden geçirmegi istemeyip haydavcılarını Ukrainanın işgal etilgen Jönübe regionlarından keçip katnamağa çağıra. Ama o yolnen katnamağa istegenlerinin sayısı çok değil. Çünkü episi yollar Ukraina imajlarının ateşi nezareti altında buluna.